Demi kehormatan boleh miskin, demi keimanan boleh lapar. Habib Tahudin, Mama Ayu di Badan SMTV. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan, demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. Jangan sampai dijual berapapun harga diri ini, jangan sampai ditukar dengan apapun harga diri. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan, demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. Spesial buat fans SMTV, selamat malam buat semuanya. Mudah-mudahan sehat dan bahagia selalu. Lebih baik jalan kaki tapi punya harga diri daripada bersedang tanpa kehormatan. Lebih baik kubu ketua tapi masih hamba Tuhan daripada digedung tanpa keimanan. Hanya karena kehormatan diri jadi berharga, hanya karena keimanan hidup jadi bahagia. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan, demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. Jangan sampai dijual berapapun harga diri, jangan sampai ditukar dengan apapun keimanan ini. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan, demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. Goyang dangdut SMTV masuk. Selamat malam Sumedang. Selamat datang Pak Haji Imam. Lebih baik jalan kaki tapi punya harga diri daripada bersedang tanpa kehormatan.
dijual berapapun harga diri ini, jangan sampai ditukar